Saya sen pelak ngapriang sebagai pi shakan di YouTube channel jong bang ni ngapor nga ko ablan batai pi leban pen e pi shapang tau dominant 7 way dominant 7 dominant 7 udah ubah unut sebedan udah ubah sun dau si way are lai sao sun tu ni udah dominant 7 tu ni dominant 7 ule yu dominant 7 ada ngitem yu ngiperan kam bah ka bakut jong jingrwai ngi peran kam bah ni để xin pen code nói cái jingrwai habang ang dominant 7 có một điều 7 chord là nhiều tàu là điều G có một G7 G7 nghi wat cho G major dan lại yo nu G major G B D nang ning ya 3 half steps way are lai là ni lai half steps way are lai nghi yo tàu 7 no chord ro 1 2 3 the dominant 7 ngitem dala kut ka jingrwai ni si pen kut ka jingrwai but uni dominant 7 1 biang bet show 1 kamot ladang ngitem ini dominant 7 kamot kala ngila skong thu lupa ba kata kasur kanyalam show tau chord beningkong Lalu ngitem hu D dominant 7 du E tem hu E dominant 7 du B7 tem hu G dominant 7 du D tem hu F dominant 7 du C7 tem ngitem C7 Hari ni kerukom kini dominant 7 kita rekam te ngait perlu plus tu ikatuka jing batai halor kini ki dominant 7 kenau bah kin lech pai biang met show 1 là nêu tàu chord beningkong dengan ai nuk sai pi ladang item jingrwai tahu diu dominant 7 Pias ko 1 biang show chord beningkong tiga tu ketika nuksa jong u dominant 7 ta apa bun ki jingrwai ki dan te kulish bun perlok sai sien ngan swan pai biang ha ko video pat bat ngan sabatai shu ep shapang kirkom tem bat kumno bangin pensok tanat e chords te nget bepinsa yai up ikan ka video ke ban sawan bat ngan sabatai bahai ep Siapang kirkom tem bat kumno bat pensok tanat e tegi chords ki jongi kulish bun perlok